baština. To što ljude istinski povezuje i spaja, oduvek je bila kulturna baština zavičaja. Tamo se brzo prepoznaju srodne duše, slično se hoda, govori, iste pesme pevuše. Zaplovimo večeras u svet igre i pesme, iz te oblasti se ništa zaboraviti ne sme. Prenošenje tradicije na mladu generaciju veoma je bitno za svaku naciju. Dosta su nas razarala strana dostignuća, našli smo se u haosu problema i bespuća. Još nije kasno da sa izvora vodu pijemo, u životnu sredinu zdrava semena da sejemo. Toplina u duši, u nama i oko nas, za dug i sretan život jedini je spas. U kulturnoj baštini rodnog zavičaja sve se u osjećaj zadovoljstva spaja. Tri binje. U Trebinju, gde god da se okreneš, pogled ti okrzne kamen i kresne varnica. Kad rukom zamakneš, vodu dotakneš, bilo da je to česma ili trebišnica. Ruku kad tražiš, kada se valja zdraviti, odpozdravljuju ti ljudi lepi, visoki, kao borovi viti. Želiš se pomoliti? Duša ti utehe ište. Pogledaj gore, utehu nudi crkvište. Ako bi ti oči hteo odmoriti, Trebinje nudi krošnje zelene. Jele, bora, platana, palme i masline. Da, Trebinje je spoj tri binje. Zemlja, vazduh, voda. Ali nosilac života sunce zaslužilo je da se kao četvrta binja doda. Sećanje na sjelo. Najlepši poklon čovekovoj duši je vraćanje zavičaju, poreklu. Tada mu iz srce pesmu sa kamena pevuši, a radost i sreća venama poteku. Naši su koreni jaki, snažni i zdravi. Zato energiju za život iz njih crpimo, jer to je izvor sreće i ljubavi pravi, na kom sa radošću živimo, a ne da trpimo. Od dragih predaka skromnosti se učimo, druželjubivosti, radosti, sreći i veselju. Ne želimo da se stičući mučimo, već da za životom imamo želju. Pesnici, pisci, pevači i dobrotvori, sve se okupilo u ovo divno veče, da ljudski i dobrotom progovori, da se malo hrane za dušu steče. Rado se slušaju zvuci gusala, što poruke prošlosti verno prenose, a sve više i sadašnja zbivanja uz gusle poneku vest donose. Pesme muške i ženske izvorne, što ono nekad po brdima behu, poruke ljubavi kao stvorene da usamljenima pružaju utehu. Još ako se u kolu i pesme ore, i potpune slike i zavičaja stvore, poput one sjelo je dvije lampe gore, ovde ćemo sjelit do zore. Kaži Leotare, kaži svima, koliko snage humska zemlja ima, jer još zemlja Save Nemanjića i svetoga Petra Zimonjića. Kodal njome još te apostoli, Vasilije, da li za nju moli, svjedočevi krvlju mučenici, da u proročke zbore sveštenici.
Hercegovci su to poštovali, znali su od koga su i čemu treba da teže. Mi smo se svi doseljavali, da li kolektivno ili individualno, iz jedne Hercegovine u drugu, iz jednog vojvodstva u drugo vojvodstvo. Jer i Herceg u prevodu znači vojvoda. A Herceg od Svetog Save jeste onaj koji je imao vojvodstvo. Sveti Sava je u svojoj 15. godini dobio jedan deo Huma na upravljanje, a njegov brat Vukan je dobio Zetu. Tako da smo mi potomci stare nemanjičke loze. I to treba da čuvamo i da držimo. Što se tiče Vojvodine, najpoznatije dvije porodice koje su postojale u Vojvodini, a vode poreklo iz Hercegovine, su porodica Stratimirović i Dunđerski. Stratimirovići vode poreklo iz Trebinja. 1737. godine podignut je jedan ustanak u Hercegovini protiv Turaka, pomagala ga je Austrija na čelu sa Marijom Terezijom i ona je dala prve plemićke titule porodici Stratimirović i preselila 200 porodica u Kulpin kod Novog Sada, koji kada je ustanak propao. Od porodice Stratimirović poznat je mitropolit Stefan Stratimirović, a poznat je i Đorđe Stratimirović kao vojvoda i general šajkaških dobrovoljaca iz revolucionarne 1848. Ovdje je rečeno malo pre da je u Gajdobri bilo 39 doktora nauka. Pošto se ja bavim time, sada je ta brojka oko 50, a 37 ima oni koji su bili reprezentativci. I ima jedna anegdota, ispričao sam je ovdje mojim prijateljima, kada su bile olimpijske igre, ne mogu da setim koje su to po redu,
jedan iz Gajdobre ušao u Palanku, u Bačkoj Palanci, u kafanu gdje je gledana utakmica košarkaške reprezentacije Srbije i onda je sa vrata rekao šta je ovo? Od 5 igrača samo 2 iz Gajdobre. Dakle, to da, ista stvar je da li je Klek ili Gajdobra ili je Sečan ili je bilo koji drugi. Ja se izvinjavam, ovo je 80 godina od doseljenja Hercegovaca, izvinjavam se onima koji nisu Hercegovci, ali ja držim govor, besedu i predavanje Hercegovcima. Ono što je rekao Beli malo pre i napunilo se dovoljno ovdje publike, meni je govorio svojevremeno naš poznati pesnik Matija Bečković da je jednom pred 5 slušalaca na Kolarcu držao o svojoj poeziji. I imam običaj kada govorim o nekoj knjizi, izađem napolje i kažem ima i 6-7 u sali, više nego kod Bečkovića. A ovo je daleko više nego tih 5. Prema tome, mi moramo da držimo, danas se sela prazne se, odlazi narod, dopunjavaju se ta sela drugim stanovnicima, drugim običajima, drugim mentalitetom, ali ne zaboravimo nikada ko smo i šta smo, ne zaboravimo da smo Srbi iz Hercegovine i mi koji smo te prve generacije držimo do toga, a neka drže i ove koje kasnije dolaze, neka svi se sjete svoje svetosavske zemlje, zemlje kamena, koja je danas nama svima na ponos. Hvala na pažnji.
kad srce slomilo se, sad je strana. Ne umeri nikom da se da.